Bavu Bros Radio. Xihungasi xa wena. Vaxumi eka Bavu Bros Radio. Agora xinga tela ulo plomo, yeah. Yeah, my blagging, yeah, my blagging, yeah, my blagging, yeah, my blagging, yeah, my blagging. Riperile na ku mi amukela eka nongonoko wa hina wa vaxumi kwala ka Bavu Bros Radio. Mi dzumbe na VJ Bavu ija ra ka Makwetsimi hi kha hi mi amukelisa sweswo eka nongonoko wa hina wa madyambu ya siku ra namuntlha. I musumbunuko wo saseka swinene ha ya eka weekend leyi ya Paseka. Hi ta va kha hi langusa eka sweswo namuntlha ku ri xana hi yihi migingiriko leyi nga kona hi minkarhi leyiwani ya magudugudu, hi minkarhi ya ma-Good Friday. I holiday leyi kulukumba swinene, i holiday leyi vanhu vo tala va yetelaka etindhawini to hambanahambana. Van'wani va ya emakaya, ku na mitlangu, ku na migingiriko yo hambanahambana. Hi ta va kha hi langusa hinkwayo mikitsikitsi leyi nga ta va yi ri kona eka weekend leyi ya ku ka yona ya Paseka. Hi ta va kha hi langusa nhlokomhaka yaleyo na van'wani va vayingiseri lava nga ta va kha va hi joyina eka madyambu ya siku ra namuntlha. Kasi loko ri mina ni ri vaxumi ni mi amukelisa sweswo eka nongonoko wa hina wa siku ra namuntlha. Ni tshemba ku ri vanhu va tsakini ku ri hi ya aka long weekend. Mina weekend leyi ni humaka eka yona, minkarhi yo tala hi ti-weekend ku humelela swilo swo tsakisa kumbe swo hlekisa. Se ku va na xitori xin'wana xi nga humelela hi Mugqivela. So hi Mugqivela ni le thekisini yo suka a Johannesburg ni ya a Pitori. Se ingaku switori swo tala swa le thekisini swo hlekisa swi humelela loko ni suka Johannesburg ni ya Pitori. So ku na sesi van'wanyana, mara sesi vakulukumbanyana a va tshame ndzhaku ka mina na boti wun'wanyana. Va kha va vulavula, a va tivani, vo sungula ku hlangana kwalaya thekisini. Leswi ni nga swi twisa xiswona a ni ngo va ku yingiseleni ka timhaka ta vanhu, tindleve ta mina a to ka ti nga pfalekangi. Sesi lava va nghena kereke, ni vele ku chumayeleni va chumayela boti lavawani. Ivi ya ku ri bulu ro leha swinene kusukela kwele a Joni ku ze va ya fika a Pitori, mara ku na ku va na mhaka yin'we yi nga ni hlekisa. So sesi lava va byela boti lowu ve ri, wa ni vona ku ri ni dlowa njhani. Va tirhise rito ro dlowa, swi vula ku ri va hatima kumbe va n'wetsima. Ve ri wa swi vona ku ri ni n'wetsima ka njhani. Va ku i mhaka ya moya lowu kwetsima lowu nga ka mina. Se rihisa leri ri hlamula ri ku, hayi nsati wa mina u dlowa ku hindza wena and a nga na wona moya lowu kwetsima. Se ni ku yo ku ri sesi lava vafambi va poyila moya lowu kwetsima vanhu va hosi. Se nkarhi wun'wanyani vazalwani va tikuma va vulavule swilo swin'wanyana leswi va nga swi tiviki ku ri swi nga va nghenisa khombyeni. Swi tlhela swi endla ku ri mhaka leyi a va lava ku tiyisisa yona yi nga ha tiyi hi mhaka ya ku va va nghenisi swilo leswi kumbexani a swi nga fanelangi. Swi fana na loko mi kuma vanhu va ri vavhangeli va kha va famba va kha va chumayela va byela vanhu ku ri no tanana kerekeni mi ta va na timali, mi ta va na timovha. U kuma ku munhu lowu n'wi byelaka sweswo u na mali yo talo ku hindza wena, tlhava na timovha to talo ku hindza wena. So nkarhi wun'wanyana vazalwana swi pfa swi hindzeletiwanyana swin'wanyana leswi ingi a swi nga fanelangi. Yin'wanyana mhaka yo tsakisa ni lava ku ri hi yi langusa hi nge za hi nghena aka nhlokomhaka ya hina ya siku ra namuntlha, kumbe ni ngo timhaka timbirhi. Ku na album ya Mambawulele leyi nga huma ya Good Friday. Ha swi tiva ku minkarhi ya so ku humesiwa
tinsimu ku humesiwa ti-album to tala loko swi tala eka rixaka ra hina ra Matsonga. So Mambawulele loyi a nga muhumelerisi wa vunanga eka studio xa Team Shirimani u humese album ya yena yo sungula. I munhu loyi hi n'wi tivaka ku chaya swichayachayani ku nga ri hi swa ku yimbelela ngopfu, mara u ve a humesa album yaleyo. Ti ri kona tin'wanyana leti ta ha leti ha ti languseli leti i nge ha ti languserile a ko va xilungu ntsena xi pfa ku xi haka va ka hina na Xitsonga xa pfa xi haka. So ta ha ri ku teni tin'wanyani ta ha ri endleleni. Ti-album to fana no Mr Post ta va ti languseriwile, vanhu vo fana na vo Psychology ta va hi ti languserile. A ni tivi tinqambi to fana na vo Oscar Makamu ku ri hi nga swi langusela Good Friday yaleyiwani, kumbe hi nga swi langusela hi xixika. Ti tele tinqambi leti hi nga languselaku vunanga kusuka eka tona hi nkarhi lowuwani hi nga ka wona, mara ku ta va kha ku tsakisa swinene na ku themba ku ri hi nga se fika ka weekend leyi ya Good Friday ku ta va ku ri na vunanga byo tala bya Xitsonga. Yin'wanyana mhaka i ku mi yi vonisa ku yini mhaka leyi? Swi nga endleka ku yiwa aka level 2 hi nge za hi fika aka weekend liya. Swi vula ku ri mitlangu hinkwayo leyi yi nga kunguhatiwa na migingiriko hinkwayo leyi yi nga kunguhatiwa, swi nga endleka yi kavanyeteka hikokwalaho ka ku cinca ka swin'wana swa swikoweto leswi nga kona mayelana na ntungu lowu hi nga ka wona wa corona. So loko swo fana na sweswo swo tshuka swi endlekini, xana swi nga onhela vanhu ku fika kwihi mayelana na makungu lama a va ri na mona eka weekend yoleyo? Ni tsundzuka loko lockdown yi tivisiwa ro sungula, ku na van'wanyani va hala kaya a va ri ku kunguhateni ka micato. Madyambu yalawo se tikhavichi a ti ri karhi ti tsemeleriwa, hinkwaswo se a swi lulamile, ni sure ku na homu se a yi dlayiwini, ivi va tivisa ku ri ku ta va na lockdown. A na ha ri sure ku ri hi leyo sungula, hi leyo sungula vanhu va rhangi va nyikiwa masiku, a ku nga ri leyo sungula, hi liya va nga fika va yimisa migingiriko hinkwayo hi nkarhi walowo, kumbe va ku with immediate effect, lava swi tivaku hi xinghezi. So loko president a va tivisa sweswo, mi kuma ku ri swi kavanyete migingiriko yo tala leyi a yi fanele yi ve kona eka nkarhi luwa. Swi nga tlhela swi phinda futhi na ku vula ka DJ Mfundhisi loko a ku swi lava ku phinda mara ho va na ku themba ku ri na hambi swi nga vi kona, vanhu va ta tikhoma hi ndlela ya kahle, hi ku xitsongwatsongwana xa corona xa ha ri kona na hina a xi balekangi kumbe a xi fambelangi makumu, ha ha ri na xona swinene. So swi to lava vanhu loko hi ya aka weekend leyiwani va tikhoma hi ndlela ya kahle swinene. Xo hetelela xin'wana xa ha ku humelelaku a ni lava ku hindza hi le ka xona, then hi ta ya emavhengeleni ivi hi vuya hi nghenela nhlokomhaka yena ya siku ra namuntlha. So a Midrand a Boulders i shopping center ku ve na kulukumba loyi a nga hlongoriwa hikuva a ambale swimbalo swa ndhavuko swa Mandebele, ivi va ku ri swiambalo leswi a swi mbalini a swi fanelanga ku ri swi mbaliwa a mall. Loko mi tiva swimbalo swa Mandebele, xin'wana xi endla ingaku i nkumbanyana wa mihlovohlovo leyi ya Mandebele, ivi va mbala na leswi swa tinjhovonjhovo a hansi ka swona, ambarise sweswo, ivi mufambisi wa shopping center liya a n'wi hlongola a ku ri leswi a nga mbarisa xiswona a swi tshamisekangi. Vanhu vo tala va vi va zavalaza ku va na migingiriko yo kombisa ku vilela mayelana na ku ka kulukumba luya a nga khomiwangi kahle. So swi ni tisela mhaka yin'wanyana yo tsakisa ku vulavula hi yona kumbe ku yi langusa mayelana na swilo swa xintu na mambalelo ma hina. Kahle kahle swilo leswi i swilo leswi
vanhu kumbe valungu loko va fika va nga endla ku ri hina hi ze hi pfumela ku ri swilo leswiwani a swi tshamisekangi, swilo leswiwani a swi fanelangi ku ri hina hi swi mbala. Nkarhi wun'wanyani va ku ri swilo swo fana na xibelani swi na madimoni, vanhu va sungula ku swi tshika va hamba va mbaletela tirhoko ta valungu na hinkwaswo sweswo, ene i swilo leswi va ku swi nga tshamisekangi, swi tlhela swi va swi bihe ngopfu loko na hina vantima hi tlhela hi va na xiphiqo na mambalelo ya hina ya ndhavuko, hi mhaka ku ri loko ku nga ri hina lava hi swi yisaka emahlweni a ku na munhu loyi a nga ta hi yisela swona emahlweni. So ni vona lava va nga yisa migingiriko yo kombisa ku vilela emahlweni va endle swilo swa kahle swinene, hi mhaka ku ri ndhavuko wa hina hi fanele hi wu lwela. Swi tiveka ku ri na hina hi vanhu, loko ku ri na marito, ku na marito ma xinghezi mo fana na professionalism, rito leriwani i rito leri nga tirhisiwa ku kavanyeta swilo swo tala swa ndhavuko ku ri swi nga hayi emahlweni. Loko u fane u va professional u fane u mbala hi ndlela yo karhi, u nge vi professional u mbale tinjhovo u tlhela u va na misisi yo ka yi nga kamiwangi, ende i swilo leswi hi ndhavuko hi mbarisaka xiswona. Mara loko mi langusa eka vanhu va nhlonge yo basa, ku kama misisi a swi bohi, mhaka ku misisi ya vona yi vevukini. Munhu wa ya ka interview na misisi ya yena yi te taniya loko a ri mulungu, yena hi ntumbuluko u va a ri professional. Mara for munhu wa ntima ku ri a va professional u fane u tirha u juluka swinene, u fane u tsemeta misisi. Na mina ni ze ni ya ni ya tsemeta hi mhaka ku misisi leyi a ni ri na yona se a yi ri kulukumba, a yi yo jivinini, hi lero hi tlhela hi kuma na ndlela yo yi khovolela. Mara munhu wa ntima a nga swi koti ku ri a nga nghena ndhawini misisi ya yena yi ri sweswi yi nga xiswona hi ntumbuluko, a nga yi endlangi swin'wanyana, ivi a vitaniwa ku ri u professional. Munhu yaloye ku va muntima ku fane u va professional, u fane u ti cinca hi ndlela yo karhi, ene a swi tshamisekangi. So swiambalo swa hina swa ndhavuko i swilo leswi hi faneleke ku swi tekela nhlokweni, hi swi rhandza hi minkarhi hinkwayo. Hi ta vulavula hi yona mhaka leyiwani siku rin'wanyana, mara ni lava ku ri hi ya nghenelela topic ya hina. Hi ta va kha hi teka van'wani va vayingiseri hi langusana na nhlokomhaka ya hina leyi hi nga na yona eka siku ra namuntlha ya migingiriko ya mapaseka. Hi ta swi teka kusukela kwele ndzhaku hi vona ku ri nkarhi lowu loko wu fika a swi vonaka hi yini atikweni ku ri a na vhele lowuwani i nkarhi wa paseka. So hi ta va kha hi ya emavhengeleni sweswi, loko hi vuya hi nghena hansi na nhlokomhaka ya hina ya siku ra namuntlha. Sweswi mi dzumbe na VJ Bavu eka Bavu Bros Radio. Bavu Bros Radio, xihungasi xa wena. Awa na khensa Mr. Buff. Hawa ya xa twala swinene. Loko ni langutisini hi na Matsonga Machangani minkarhi yo tala, mina holiday leyiwani tanihi munhu loyi ni nga muntshwa, minkarhi yo tala mi kumaka ni ri ni majoni mawa. So minkarhi yo tala ni tala ku vuya hi holiday leyi ya Good Friday, kumbe ti long weekend ta Easter, ma twisisa. Hi tala ku va ku ri minkarhi yo tala ku va ku ri leswi hi hlanganisaka kaya, kuma munhu a tlhelela kaya, ku va ku ri micato, minkarhi yo tala micato. Xin'wana xa swona mi kuma vanhu loko va vuya minkarhi yo tala va vuya sweswiya swo ya ku tlangeleni ka nkarhi wa ndyangu, hi ku Easter va yi vitanaka i nkarhi wa ndyangu, ma vona. So loko nga ri timhaka ta vukhongeri na vukhongeri, so maybe akerekeni ku na function ya Good Friday, van'wani va vuyela sweswo lavo rhandza kereke ngopfu, ma vona. So
ya mara hi minkarhi yo tala mi kuma hi Good Friday ku endleka swo tala Easter holiday leyiwani hikuva number one ti-artist to tala mi kuma ti humesa tinghoma, so vanhu vo tala va tala ku loko yi huma a va ri kaya ku ya na loko hi huma track leyi na tsundzuka a ku ri Good Friday leyi ni ri kaya ni ri ka swimama ni vhakele swimanimani ma vo, kumbe loko hi huma track liya a ni ri ka mucato wa swimanimani hi lo tshama na majita endzhaku ka loko mucato ta wu endlekini kha hi bisa track leyi hi tshamini. Loko vuye vanhu vo hungasa hi mabyala va ku a hi nwa mabyala, loko vuye vanhu lava va tshamaka va ku a ri ku oxeni ka nyama Good Friday ya swoswo ni ri na majita ma mina ma vo. So kahlekahle Good Friday i nkarhi lowu hi hlanganaka just hi tihlanganisa na minkarhi yo tala i family kumbe ni nga ku i ndyangu, and then na swirhambo swo tala swi endleka hi yona ma Good Friday lamawani. I ku mi ta tsundzuka ku loko ku ri micato i December kumbe yona Good Friday na malovolo, hayi na rivala se na malovolo, and then hi June a swi talangi ku va na micato, van'wani va cata hi June mara a swi talangi, mara yona Good Friday leyi va yi rhandza ngopfu, Good Friday December ma vona. So swo fana na kwalano ni nga hlaya hi kona ku ya hi topic ya kahle ngopfu yeleyo ku n'wina hi ma Good Friday mi va mi tanihi na hi vayingiseli hi va hi endla yini, hi langutisele yini ka Good Friday, i ncini lexi hi nyanyulaka ku hi ya ka Good Friday ngopfungopfu, then obvious mun'wana na un'wana u ta ta na ti-answer ta yena ma vona. So ku fana na mina loko ni ku i Good Friday ni ya kaya minkarhi yo tala ni ya ku seketeleni ka yini, ka mitlangu, ni ya ku seketeleni ka yini ka mitlangu minkarhi yo tala, kumbe xirhambo ni kuma ni va kha ni yisiwa hi swirhambo swa vona. So i question yin'wana ya kahle ngopfu, van'wani va ta mi byela swo hambana, van'wani va tlheleka loko ku na lavo phahla va koho van'wani va tlhela kaya hi Good Friday va byela ku mi fanele mi ta phahla. So swa hambanahambana na ku mina swo phahla a hi swa hina, mara minkarhi yo tala loko hi Good Friday ni va ni tikuma ni ri kaya ku va ku ri na ntlangu ma vo. Nkarhi wun'wani a hi tivaneni, nkarhi wun'wani i nhluvulo wa ribye ma swi vona. So va tala ku endla minkarhi yaliya ku va swi tiva ku vana va va tihikwa va helelini, ende i holiday leyi respect-iwaka almost all over the country, therefore yi tala ku va long weekend, and then loko u ze u vuya u hlangana na vanhu va ku hlayahlaya, ku hlanganiwa na vaboti na vasesi na vahahani na va papankulu, swi va swi ri kahle hi ndlela yaleyo hikuva a lembeni ma swi tiva ku hi hlangana maybe a swi talangi as a big family hi hlangana ko tala lembeni, hi hlangana hi mo masiku malama mo Good Friday ma swi vona, heritage a swa ha talangi vanhu va vuya makaya minkarhi yo tala. Good Friday yona yi xiximiwa ngopfu Good Friday, and then tlhelo ra kereke na tlhelo ra tifamily na tlhelo ra mitlangu swo lovola micato na hi tivaneni va tala ku swi endla mo Good Friday yaleyo. So ya hi sweswo ni nga mi khomela swona, inkomu mwaxi. Sweswi mi dzumbe na VJ Bavu eka Bavu Bros Radio. Bavu Bros Radio, xihungasi xa wena. Hi vuyisa sweswo emavhengeleni, wena muyingiseri wa Bavu Bros Radio u dzumbe na mani loko u nga dzumbangi na VJ Bavu. Hi kha hi tshunela emakumu ka nongonoko wa hina wa siku ra namuntlha, mara ha lava ku yisa mahlweni katsongo na nhlokomhakanyana ya hina. Hi ta va kha hi joyiniwa hi mfundhisi KHOZA amoyeni, lava hi nga ta va kha hi vulavula na vona hi swa bindzu ra vona leri va nga na rona, mara hi nge za hi nghena ka timhaka ta bindzu leri va ri endlaka, na vona hi ta lava va hi
kombisanyana swin'wanyana switsongo mayelana na nhlokomhaka ya hina ya siku ra namuntlha ku ya hi ntokoto wa vona xikan'we na vutivi bya vona. Hi twa ku ri minkarhi leyi ya Mapaseka leyiwani ngopfungopfu hi minkarhi leyi ya khale a yi tiveka hi minkarhi ya njhani, hi minkarhi leyi yi vonaka ku njhani, nakona i yini leswi a swi ri kona etikweni leswi a swi endla ku ri swi tikomba ku ri nkarhi wa Mapaseka wu fikile. So hi ta va kha hi burisana na vona. Mfundhisi Khoza ri perile, ha mi amukela mi le moyeni ka Bavu Bros Radio. A ni ku ri hi nge za hi nghena a mhakeni kumbe aka mhakankulu leyi hi nga mi vitanela yona namuntlha, mi nga rhanga mi hi kombisa nyana mayelana na nhlokomhaka ya hina leyi hi nga yi khoma eka siku ra namuntlha ya migingiriko ya Mapaseka, ku ri hi swihi swin'wanyana leswi swi vonakaku atikweni loko ku fika minkarhi leyiwani, hi swihi leswi munhu a nga swi langusaku swa migingiriko ya Vatsonga leswi n'wi kombisaka ku ri a na vhele se nkarhi wa Paseka wu nga va se wu fikile? Ni khensile eka muhaxi na vayingiseri va Bavu. Xivutiso lexi xi kahle ngopfu xi hi tsundzuxa xikhale xa hina mani. Khale ka khaleni swihlawulekiso leswi a swi ri kona eminkarhini ya Mapaseka eminkarhini ya khale a ku ri leswiya swa ku komba ku Good Friday ya fika kumbe se yi fikini. A wu ta vona hi loko emimitini vo mhani va le makaya va sungula ku kalaka tiyindlu, a ni vuli ku penda ni vula ku kalaka. Ku kalakiwa tiyindlu, vulongo ku tshama byi ri ready ku basisiwa endyangwini. A wu vhela u swi vona ku ri a wu nga vutisi, a wu swi twa ku magayi yi sasemile endleleni, hikuva a swi nga endliwi mutini wo karhi ntsena. Mimiti leyi hinkwayo loko oxide yi helile hala ka Bavu a yi kombeliwa hala kun'wana ka makhelwane, ka Mawewe, ka Mahuza, ka Jejani. So hi leswi a ku endlisiwa swona khale, ntsena ku va ku sasekile ku loko va papa va fika va kuma ku tshamisekile. I xa ku sungula xexo. Xa vumbirhi a ku ri ku loko se rixa nampundzu varisi va swiharhi tihomu kumbe timbuti a ti pfuniwa nampundzu swinene ku ti ya dya ti kahlwa ti vuya, leswaku hi kota ku ya hlamba, u bomba, u jikajika na van'wani vanhu. Kambe hambi swi ri tano before mi pfuka nampundzu mi helela timbuti, a ku ri na leswiya swa ku va papa loko va fikile ku yiwa swilahlweni ku ya cheriwa fole na ku cheriwa mabyala, hi ku a na ripfumelo ra ndhavuko a ri fambisiwa ngopfu emahlweni. Ku ya cheriwa mafole, va phahla, va vulavulele leswi va vulavulelaka swona, leswaku no pfumela ku va ta va basisa tindlela loko se va vuya exilungwini. Ya ve le hansi va basisela vatswari va hina tindlela ku valungu va nga fiki va langutisa va ta va venga ni. So hi swin'wana swa kona leswi a swi endleka hi minkarhi ya ma-Good Friday. Mi ni tsundzuxe na rito rin'wana a ni nga ha ri tsundzuki ra oxide, ku a ku ri na ti-oxide leti a ti tirhisiwa ku kalakiwa maguva. Munhu loko a ha ri tsongo a pfa a rhumiwa makuleni ma ka KHOZA ku ri a ya xava oxide. Ivi a nga rhumiwa makuleni ma ka KHOZA, a ku nge se va na makulu, a rhumiwa ka KHOZA kumbe ka Roja evhengeleni, kumbe xana a khefini ya ka Ngonyama, xana evhengeleni ra ka Rikhwareni leri a ri nga kona loko munhu a ya amakova. Ku ri na vhengele a ri nhoveni leri a ri vitaniwa vhengele ra ka Rikhwareni. Hayi, i mhaka yo saseka swinene. Ha khensa ku va mi hi kombisini swin'wana swa leswi a swi humelela khale, mara a hi ngheneni mhakeni leyi hi nga mi rhambela yona, mhaka yo saseka swinene. Hi lava ku vulavula hi bindu leri ra ha ku sunguriwaku ra Khensani Auto Mechanic leri nga pfuriwa Mugqivela walowu hi humaka eka wona. Ma nga hi byela nyana switsongo hi siku ra Mugqivela, mi hi byela nyana switsongo hi bindu leriwani ku ri i bindu ra njhani, vanhu va nga langusela yini eka Khensani Auto Mechanic? Ya khensa nakambe muhaxi, inkomo swinene. Ivile mi vulavula na munhu wa kahle hikuva mi vulavula na nkulukumba wa Khensani Auto Mechanic. Bindzu ra Khensani Auto Mechanic ri vi kona kwala ri tumbuluxiwe hi lembe rona reriwa, laha tolo a ri pfuriwa xifumu kumbe ku lonjiwa xifumu kona kwale eka Khensani Auto Mechanic number 85
Rosetta Street a Pretoria West a Joni. Bindzu ra Khensani Auto Mechanic I bindzu ra ku lunghisa timovha. Loko ni vulavula hi timovha ni vulavula hi xilungu, mo ni sweka hi xilungu ni vulavula hi transport and the cars. Ku dzani ku transport and the cars ni nga kombisa ku na ku hambana between a transport and a car. Lero hi lunghisa timovha ta manyonyo leti nga ti cars. Hi lunghisa timovha leti nga ta hina vuphileni leti nga ti transport. Hi lunghisa timovha hinkwato eka mavabyi man'wana na man'wana lama ma nga va ku kona eka movha wolowo. Eka hi nga hlawulindliwa eka hove. Bindzu ra Khensani Auto Mechanic I bindzu leri nga register-riwa leri nga nawini. Laha loko u lunghisela movha wa wena hi ku nyika ku na leswi vuriwaka guarantee ya tin'hweti tinharhu leswaku loko lexi u nga xi tisa u twa xa ha ku hlupha vuya heta ku endla xona mahala. Siku ra tolo a hi lonja xifumu leswaku vanhu va ta vona laha hi kumekaka kona na switirhisiwa leswi hi swi tirhisaka swa xiyimo xa le henhla. Leswaku munhu a swi twisisa ku vamakheniki va hina I vamakheniki lava nga na ntokoto swinene va nga na maphepha kumbe ni ku ti-qualified mechanics. Laha hi tirhisaka switirhisiwani swa xiyimo xa le henhla lera ra ku a swi nge olovi ku twa hamula muhaxi u twa yi kha yi ba nsimbi ya wena swi vava u lo tshama yi swo va mbilwini. Ku tirhisiwa swilo swa xiyimo xa le henhla ngopfu ku tshungula mimovha ya n'wina lero mimovha ya munhu un'wana na un'wana na vuhlayiseko like yi ta va yi hlayisekile na vuhlayiseko hi byoxe eka Khensani Auto Mechanic I bya xiyimo xa le henhla ngopfu. Ku na varindzi lava tirhaka ku rinda vusiku na nhlekani. So hi laha hi nga kona hi laha hi sweswiwani hi ku ya hi bindzu hi nga kona. Xivutiso ni nga mi vutisaka xona I ku ri sweswi loko no va ni ri na xiphiqo na movha wa mina ni wu tisa eka n'wina loko ni vona hi nga ku swin'wana swi onhakile ntsena kumbe na loko ni lava ku ri wu kambeliwa ni nga va kha no hleketelela ku kumbe swin'wana swi nga va swi hoxekile ni wu tisa ku lunghisiweni ntsena kumbe na le ku kambeliweni na wu tisa na? Muhaxi na khensa swinene xivutiso xa matimba ngopfu lexi nga ta pfuna vo tala xexo. Ku na madokodela man'wani ma leswa swa meno lama va loko u ri dentist. Eka dentist kahle a wu hi ku twa matino ma vava. U fanele u ya kambeliwa matino ma wena kambirhi elembeni. So hina hi yimela ku twa ku vava ka tino hi kona hi ya ku xibedhlele. Ni vona leswiwani na le ka timovha a wu yimeli leswaku yi za yi rhasa movha. U fanele u tshama u karhi u yisa movha endzhaku ka 6 months leswaku ya kamberiwa ku ya ha tshamisekiniki. So a hi yimeli ku movha yi khohlola. Movha wu heleketa u nga za u khohlola swi endla ku movha wolowo va wu ri kahle. Xin'wana xa kona ni nga xi endlaku kwalano I ku movha wu fana na vanhu va xisati. Vanhu va xisati vo tala va ta ku byela ku xin'wana xo karhi a va xi koti. A ni nga ta vula brand ya cold drink leyi va nga yi kotiki ngopfu. Na movha ku na leyi oyili leyi dyaku yona a yo dya oyili yin'wana na yin'wana hayi ku a yi fambi oyili yin'wana na yin'wana ya famba kambe ti-engine letiwani ta hambana. Ku na ku movha ya wena yi dya oyili yo karhi kasi ya mina yi dya oyili yo karhi. A ti dyi swakudya swo fana timovha letiwani. So hi leswi swi nga yi swona. So swi kahle ku munhu loko a yisa movha ya yena a tisa movha ya yena eka Khensani Auto Mechanic a swi tivi ku movha yena u ta fika wu nwa kumbe ku dya leswi wu faneleke ku dya swona. A wu dyisiwa xin'wana na xin'wana hi ku swakudya swi kona dyanwa na leswiwani no wu dyisiwa ntsena leswi swi nga kona leswi nga fanela movha ya yeleyo. Xivutiso xa mina a ni ku ri xivutiso xo hetelela lexi ni lavaka ku mi vutisa xona I ku ri loko munhu o tshuka a hlangane na khombo ro karhi kumbe movha wa yena wu n'wi onhakela a ri kule nyana na laha mi kumekaku kona wa swi kota ku ri a nga mi fonela mi kota ku n'wi pfuna hambi a tsandzeki ku fikisa movha wa yena laha mi tirhelaka kona na? Ya I xivutiso xa kahle ngopfu xexo Mhasi. Tinambara ta hina leti nga kona leti ni nga ta mi nyika tona sweswiwani ti tshama ti pfulekini vusiku ni nhlekani hambi I holodeni I sota I yini tinambara ta hina ti tshama ti ri ku tirheni. Nambara yin'wana ya kona mo ni ngo sungula hi tinambara ni ku hi le ya 065 924 6550 kumbe xana mi fonela mina qovo kumbe direct eka 082 2115
340 lexi xi endlaka i ku ha swi kota ku ta hi ta pfuna munhu kun'wana na kun'wana loyi a kumeka a ri kona leswi hi nga ta swi vula ku i call out ha ta hi ta pfuna munhu hi ku ya hi ndhawu leyi a nga ka yona loko swi lava ku movha wa yena u fanele u tekiwa u ta tirhiseriwa michinichini yo karhi leyi nga kona e-workshop hi rhumela vanhu breakdown movha lowa ku kopa timovha tin'wana leti nga onheka leswaku u ta n'wi pfuna ku a kumeka a phephile leswi mi fanele ku swi tsundzuka i ku vutomi bya munhu i bya nkoka eka va ka Khensani auto mechanic so hi veka vutomi bya munhu emahlweni ku munhu a va safe hi fika hi xihatla ka ndhawu yin'wana na yin'wana leyi mi nga ka yona muhaxi Gauteng hi ku copeta ka leswi ni nga vula ku hi fikile leswaku mi ta pfuneka lero ku pfuneka mpfuno wo tshama wu ri kona eka Khensani auto mechanic laha mi nga tshembelaku kona laha ni nga vulaka ku a mi nge tisoli ku tikuma mi kha mi tirhisana na va ka Khensani auto mechanic hayi xi bele a tindleveni swinene hi tlhela hi khensa nkarhi wa n'wina ku va mi ta hi hlamusela hi bindzu leri ni tshembaka ku ri ri ya pfuna vanhu vo tala swinene tinomboro ta n'wina hi ta tisiya kwala ku ri vayingiseri va hina va kota ku mi fikelela nkarhi wun'wana na wun'wanyani lowu va mi dingaka kambe hi khense swinene nkarhi wa n'wina eka madyambu ya siku ra namuntlha no khense swinene muhaxi ka hi nga rivali ku tala le mi ta chekisa timovha ta n'wina before mi tsutsuma makhisimisi ma fikile ha swi tiva ku va mhani va basalt oxide leswaku ku saseka ku le ku ka xipaswana xa hi vulongo ekaya vi le ku sindzeni so tona mi ta endla leswaku timovha ta n'wina ti fika ti ri kahle ti nga fiki ti kha ti puta tioyili ti fika ti thyakisa rivala ekaya ra vamhani inkomo hayi khense swinene mi va na madyambu lamanene inkomo hi sweswo ke wena muyingiseri wa Bavu Bros Radio a hi vulavula na tatani KHOZA kusuka eka Khensani auto mechanic laha va tshungulaka vuvabyi bya timovha kumbe tigolonyi tihi kumbe tihi ku nga va ku ri le ta vutleketli ku nga va ku ri timovha ta ndyangu movha wun'wana na wun'wanyani lowu mi lavaka ku pfuniwa hi vona va kota ku mi fikelela na kun'wana na kun'wana laha mi kumekaku mi ri kona kasi sweswo swi hi fikisa emakumu wa nongonoko wa hina wa siku ra namuntlha hi ta va hi kha hi ya eka ta mitlangu tanihi tolovelo na sheriff kusuka kwalaho hi ta vhela hi gimeta nongonoko wa hina hi ndlela yaleyo hi khense swinene ku va mi hi joyinile eka nongonoko wa hina wa siku ra namuntlha wa vaxumi a hi hlanganeni wa vutlhanu ka Tamporoma hi tlhela hi ya hlangana eka muvhulu lowu hi ya ku aka wona ku ta va ku ri family day siku ra kahle swinene hi ta va hi dzumbe swin'we eka nongonoko wa hina wa vaxumi kasi hi Good Friday hi ta mi tisela vunanga byo saseka swinene bya mapaseka eka nongonoko wa hina wa Tamporoma a hi hlanganeni kona loko ku ri mina ni khense swinene ni VJ Bavu jaha ra ka Makwetsimi n'wina ma ha ku hi joyinaku a ho mi tsutsuma vo ri wana ri chikhotuwa inkomu ya vafana na Ghana swi tele ngopfu ni nga swi vulaka hi game liya xo sungula ti-substitute ta mhisa luya a ti nga tisi impact ka game ya siku leriya xa vumbirhi lexi vafana hi xotaku hi xona kova hu va na laki na ku va hi kumi draw siku leriya lexi hi xotaku hi xona i ku kuma xitrakara lexa loko xi ri ku tlangeni xi endlaku ku defense yi nga relax hina hi xota munhu wo fana na vo Nurikovic a xikwadini munhu wo fana na vo mamisa lomu munhu wo fana na vo Xalulile loyi loko a ri kona le mahlweni defense a yi koti ku relax se hina ho teka switrikara njhe munhu u fana na Hamilton a ni voni ku munhu laha ta fita ku tlanga xikwadini lava xitrakara xexo xi nga ta kota ku holda tibolo xi nyika vanhu lava nga option phela laha ku tlangiwa na ku formation a ku a ni tshembi no ku hi ze yi vona na ku tlanga formation yi ku tlangiwa njhe ma twisisa xa vunharhu lexi ni xi vonaku South Africa yi lava ku va na xiteam xa consistent matiwa loko no mi byela matiko man'wani loko ma tlanga hi tshama kha hi swi tiva ku ku na wumani munhu wo fana na Lodge a fana nga siyiwanga xikwadi lexi xi nga xa tlanga le na vo Egypt a xi ri kahle ngopfu a xi fa xi nga cinciwanga ma swi vona so hi fanele hi va na team leyi nga ta kota ku twanana kuva ku sweswo swi nge koteki mhaka ku vhele ku ta va na tipolitiki no munhu wa swona so u le ku phefumeni mi ngi siyela yini ma twisisa mara ku laveka ku ri hi va na xikwadi xa consistent lexi twa ku tlanga xona phela sweswi a swi tiva ku hambi ka France obvious Griezmann u ta va ri kona ma twisisa hambi even though mu swi tiva ku okay a nga le ku phefumeni a ligini mara hi ku wa laveka xikwadini va na ku twanana na vanhu lava tshamaka va tikweni laya a swi ta pfuna inkomu
Bavu Bros Radio. Xihungasi xa wena.